Danas pravimo budžet obroke na kojim sam ja preživljavao ko student. Ajmo nostalgiju. Odmah da se vratimo u studentsku doba gdje mi je najbolji prijatelj bila ova zvijezda, a zamrzivač bio pun ovih pljeskavica koji sam ovako zaleđene bacao na tavu i uglavnom mi je trebalo jedno 10 minuta da imam spreman brzi burger i idem dalje svojim poslom. U zamrzivaču je uvijek bio ovaj pileći specijalitet ćevap, ali više da ja uzmem par ćevapa i složim sebi veću pljesku, da je roknem u somun i zdrmam to kad sam malo gladniji. Danas su te pljeskavice još uvijek tu, samo što današnji Nenovu zvijezdu pravi od nule. I to ovako, a zbog oblika zvijezde možemo biti kulturni ovaj put jer ne mogu montirat sise na peciva. Uglavnom, taj burger je danas već malo napucaniji. I jest, malo se previše tad jelo burgeri, ali ovaj klip vam fokusiramo na budžet, a ne na zdravlje. Drugo, student vam je mašinerija za masti, ugljikohidrate i šećere. A treće, ni ovaj vam ne planira umrijeti zdrav. Što se doručaka tiče, jest, bio sam fan ovog jednog od najbalkanskih doručaka. Kad god se nije ranilo na faks, on je ostao u prošlosti, više ga ne jedem. A na faksu se uglavnom tuko burek na pauzi i to između 500 i 700 grama. Zidarski je uvijek padao ko brza varijanta. Kad sam počeo da radim, parizer je zamijenio ovaj dimljeni batak, a ovaj današnji Neno je već razmažen. I u rijeđim trenucima kad me pođe gri savjest zbog nemoralnog uživanja u hrani, znao sam ubiti ovu konzervu tunjevne u salatu da se osjeća malo bolje. Nije pomagalo. Ali uglavnom vam je tako preživljavao taj mladić koji je sada izrastao u jednog ozbiljnog čovjeka.